Pe fatalo fatu le nei vaenga o le auli i le suafa maa walunga o le tanta wale i Yesu Keriso. Ma se fo le nei vaenga o le aso i le alofa malanga leo le atua le ua tatu toe ta pai e lungo o penga ta whailangi i le molmoli inga po le whainga lunga inga o le finangalo le atua pe o na tātou mafuta nei aso. I lau ea te au nei le whataro whatua i le suafa man malo Yesu Keriso. Le tātou po kalame o le mana o le atua. Manatu o whaisina umi maloloa tātou te le toi wheiloa ia whaftai le atua le avanoa. Ia lewa tau e tai maiso mātou wola. Mase soifua o tātou wheiloa ia. Ia malola wat fulau. Manatu o lau whapea natu maupea lau tatonunga o lau tatalo. Ia mase lau rinatu o le tātou po kalame pe o na awina atu tono le tātou TV. I aso taitasi pe o na tātou ngaru rue i aso le vai aso. Whata alofa ptore sunga le whaatonu sunga le whengainga o le tātou TV. A mese le whaitoa ma le fwoi alfa pe fwoi au ona le atola o taputapu e mai. Nga fwoi to ina le atunu. Ea pe naina vi ia le atua o tātou wheiloai. E manatu ia lo o iai le alofo le li o solonga lei. Ma pe naina whaanofi le mufo nei aso. I whi au mga luenga matutelo o whenga iai. Ia penana tātou mafutai e ala le tātou whasoa i le whina ngalo ma le tātou mafutanga whatasi ma le anganga o le tātou atua i alu maia tātou mafutai le nei aso ia la foi se meo whapenana tutoe le ri mo tātou whai lea ma oso mo le nei aso ai maisa le tātou tāpenanga le tātou sāwalinga i le suafa manu malo Yesu Keriso. Amen. Good afternoon and talofa to you all i le suafa man malo Yesu i le toe soina le nei o tātou por kalame pe ana masani ai o le mana o le tua i ia le alii i lana pule whasoa i luto soifua maso mātou wola vai ua toe maua ai le nei hawa noa tātou te mafuta i lunga o au penga ta whailangi a mai se fo i kako TV nei Global Kingdom TV i le soina o nei por kalame pe ona masani ai ma lo soifua ma lo le fitai tunga i whiau mga luenga o le nei aso iai le tali tununga o lo iai pe le anga le lei o le tua i whaiva ma whiau o whianga iai mai se fo i ona ialo ma whanau whianga iai ma le amatanga o aonga i le vai aso muli le nei o le nei masina le o ngā tatono le nei tausanga tātou ave leo le mua i le tua wa o ia na tai mai le tātou fōlaunga i le amatanga leo wa tātou iai le o ngā tatono le nei tausanga ona o langa pule whasoe lo tō soifua ai mai se fo i so mātou wola. Ia, vi ia le li. La tātou a mata le atua se talo lo mātou tamai o mātou iai le nei vaenga le aso ua le tāpenanga o le ngā luenga whai pēr na wa awina ai mātou ma wala awai mātou te atu e whainu malama maso ia mātou ta watu ma mātou moli ma watu whao ngā ina le whaatau waa ma le vai o le tangata moli ai lau fe au o le nei aso au o le whao le tanga fe au o le alofa au o le mamana ma le sisi eso lau fio sao nua mai lau fio le nei aso ngai nai ma ua le nei tu lai fa leo ai lo fina ngalo so se tafa pa anga mo mai masani lunga penga ta failangi lo ma tu ta talo ai pa manuia lunga le YouTube channel ai mai se Facebook live o sponsor mo ta itasi lo la tu malango po kalame ta talo fa manuia ya la tau nei aso ai mai se le tono maota malawa ya la fa manuia tu te manga luenga lo ya ia ta ina lo mana te talo lau wha unga ma lau wha munia ngai wha unga ai le wha tau wa mole ele whi awa le neaso a mai atu maule vi inga i lau fio Yesu o mātou wole ma lau atuani amen amen ia ole ato ia ile nei uli ile alofa malanga leo le atua ole tusila Ioane mtau koe lua a olon mamua ia se ifa angata ma ile sutasi o te mate fia whaunga ina mi tau puato, e lua nei vaenga lo tau talanga iei mi tau pule mate fia tala noa ai. O le autu ngā o le tātou tala noanga nea fiafi, po le nea uli, o le mana o le tātou atua.
whaaleo ai le nei aso, ai maisa le tātou tatonunga, leo wa tātou iai i le o ngatitono o le nei tausanga, o le tele i o mea tupu mali ani mai. O whawhita auri foi, e leo se mea tātou te tile e ono whaifo, ia whawhita auri le soifonga o tātou iai. O le tātou te tilo si isi ia ilunga o whawhita auri ma mea tupu. Wana ingalu ia te oiwa umana pui tikpe, umana whailoa mai le tusi. Aina fionga lea tua. O na aso ngā tai e tele ei mea nei. O le upo le atua o le o whaatanga ai tātou le ali e whaalongo ai pe a mana tunatu telo nisi atunu o tāo fia. E whai whaalilo lilo e whaapea nana le o maua se avanosa o loto e momori ai. O tātou o le tau te ei le avanosa o loto te whaalongo e a oe. Tonu lo maota ngo tā vale maso se mea. Le avanoa le ai le taime e tātou te le toi mawai. Ai tari tonu le langona man manatu. E le mawhaina wao i ai. Whaftai fwoi a ouna le atua peuna mai a fwoi le pokalami ala na wauna ia o le lava e wha solo solo atu. Le ale winga e leo le wha la wilo ina o sitangata a o le fina ngalo le atua ia whailoa. Le angai paule le ala tātou te manu malo le lalolangi lei ma ta pena i tātou le manu ia wha o lana upu e wha manatu ia te i tātou. Ina ia whai lana upu longo longo ma wha manatu i le ola manuia lo luma nai e ala lana fionga feta lai le nei aso. La whaita watu le tina le tusi o na tātou wha solo le nei auri e ala lana upu. Wha malosi le nei auri. O le aso tolu o na whai ei leo le tau samaanga i kāna i Galileia. Sai ei fo le tina o Yesu na tala ina fo i Yesu ma o na so o le tau samaanga. Wa uma fo i le waina, o na whai atu leo tina o Yesu ia te ia. O le aisa la te waina, wa feta lai mai Yesu ia te ia. Funai, se a ea launa ia te au, ile io o ilo utu aso. O whai ane lo na tina i au auna. O se mea lava i whai mai o ia te utou, ia utou whaia. Sa iei vai ma ate te le ono, e ta i lua pe ta i tolu paita i vai. Pe o le tū o le whamamaino i utaia. Ua whetala i atu Yesu ia te i lātou. Ina whātu tumu ia o vai i sua vai. O na lātou whātu tumu ina lea, o lava i lau. Ua whetala i atu ia te i lātou. Ina asu ane ia, ina ave i le pule i le tau samaanga. Na lātou avatua lea. Ua tofo fo i le pule i le tau samaanga i le vai wali waina. Au ana le iloa le mea na mauai. Au na asu le vai ua lātou iloa. O na wala au atu lea o le pule le tau samaanga i le whato a whai a ba. Mua whai atu ia te ia. E mua na au mai e tangata uma o le waina le lei. Pe a tele fo i le inu ia i o tangata. O na au mai e leo le waina le anga. Au atu e oi le waina le lei. O mai le neitu waso. Na whaia i Yesu le nei ulo ai wha ilonga i kāna i Galileia. Na whaari mai eilo na mamanu. Na talitonu ai leo o na soo i a te ia. Muli ane o maliu i fuai ka pana aumi. O ia malona tina. Mo na uso, mo na soo. A ele ino nofo ai ni aso e tele. Walata mai foi le paseka i utaia. O na maliu a eleo i Yesu i Jerusalema. Wana sila fia i le manu o e whaatau povi. Mama moe, malupe, mai e whaatau tupe, ono nofo mai ai, wai a whaia le sasa i mai atua iti. Ono te tuli atua i lea i a te ina atua umalama i whafo, o le manu. O maa moe, a atua mapovi, o se saa i fo tupe a tangata whaatau tupe. Ma fuli atu lau, o whape atu fo yo ia i e whaatau lupe. Ave ese ia nei mea, au le whaile whale o lo utama, ma whale whaatau oa. Manatu ai leo na so o le upu o tusia. Wa aina lava au, ina mana au tele i lo fale. Una whai mai ai leo tangata i utaia. Wa whapea mai a te ia. Se ase whai longa i te whaani mai ai a te i mātou. Ina ue whai anei mea. Wa tali atu Yesu, wa whapea atu i a te i lātou. Ina ale peti i o le nei manu. Una oto e whai ale i aso e tolu. Una whai mai leo i utaia. E whanga furu ma leono o tausanga o whai le nei manu. Pe e te toi whai a fo i e o i aso e tolu. A olona tino o le manu lea
ia ia whetalai mai ai. Na tū mai o ia na ia woti o na manatu ai leo na soo. Wana whetalai mai le nei upu ia te inatou. Wala tū tali tonu lea ili tusi. Ma le whetalai ngā Iesu o ia whetalai mai ai. Sa Yerusalema o ia il Paseka i le tau saminga. Na tau te lea lea o ia na tali tonu ilo na suafa. Ina uwala tau wa ai atu i whaelonga na ia whaia. Au Yesu ele i whaalangolango o ia te inatou. A wawana sila fia tangata o malava. Ele au ngā fo ia te ia, ina ia moli mau o se tasi ia te ia. Ia mi o tangata. A wafo i wana sila fia mea o i loto o tangata. Ia, li ele tuale nei, a uli. O le, la tonu lewa e maua maia le whiau o le nei a fiafi. E maise le winga o le tusi tātou whaitawai. O le, nā lo ta ota ele whiau ma le whamoemoe o le nei aso. Ia o le moli atu lava o le whamanatu. E luani waenga o lo i tonu ma te fia tala no mumumua. O le liwina o le vai e whaima waina. Ma le whamaina o le manumana. I le tūlanga pe ona iai le me mumua le o tātou tala noe. So se mea lava e mesa tātou atunu. Nanga o mele le tupu tonu i utaia. Au tātou fu o Samoa. So se tāpe nanga lava se whaamoe moe. E tele mana o e whaale tonu se mea. E tele mana o e whapena o na wa ai mai tangata i eise pa o lau tāpenanga. E tele mana tu i whapena na whaale tonu mea ue o lava mai ale amatanga o le whaamoe moe le whapeponga o le alava le mea ua tāpena i a po o se aso whanau o mea uma e te manao e le lei mea uma nei. Havo e tūlanga tātou ele manao e tau walea mai te tele manao e whapena o na to i lalo lau tāpenanga. Le winga nganga le inga manao ia mea uma e siaki ko kiki i alu whaakoru whaafaa le siakinga o mea po le nei. E oi, ina ia aua o le atale au mai po le mele tilo i tātou. Ina ia aua ne iese whaale tonu. Aua ne iese mea whapena o na leanga o le tāpenanga ma le whaamoe moe leanga e le manga au ewe se tala leanga le mea nei. Pao mea ia iloa ia maua se vi inga o le sile mea na i le tāpenanga ia. Pela le tala pe o le vanga moa lea. I le iai o Yesu i le tutonu i. Wa iei le whawhitau li wa tupu. Wa iei le mea ua whapenana ali ani mai. I le saula o Maria ma whailo atu ia Yesu. Ina ia lofa whapena. Ele i tala noa Maria ia Yesu mose va venga. Na whailoanga e Maria ia Yesu mole fisaswani. Ona ole whawhitau li lawa tupu. Ele i loa kanka umale mele tupu. Ele i loa e tangata umale tutonu o le valu. Ma kufoi ia le tu fa isara elu e le kapenganga nene ve po vai aso a koa kapenga longo winga le melo watula i mai o le makwa makanga se kala ave pe fa pe iro tangata e ile me o tupu le menga lenga fa o mo le tala le filemu o le ala wakula i mai le fa fika o na Maria ya Yesu lo fa mai le ia lo fa mai se so soani ole loto la Maria ele manatu i se va venga na manatu fa lo atu ya Yesu e tapena ai se a wala mafai ona fa feilo ai le mele utupu le wa fa pena na tu lai mai male wa fa ali mai e matanga tele le yo se waina ole tumul vala uliama fa pena na loto mai le pitonu le fa pen o mai e moli mawina le ngata e matamata i tāpenanga. O mea nei, o le wainga, o le mea ai, o le mea sining tā wana. Wa ke Yesu le whai mai o Maria. Yesu, wa le ise wani. Yesu, wa le ise wani. Ki kilo whai le atale tau wali mai le mea nei. O le wali mai i. O le tā ua lea o le whai o le so. O le tāua na le mana o le atua lo fa penana tātou tala no ai. O le iai Yesu tonu i. O ia o le tangata tonu ale ngake so kinga whawhitauri le tonu i. O ia na te fa penana fa le ia whawhitauri le tutupu mai. O le iai na o le ali i.
o le tupu mai whawhikauri rea, o lai e Iesu tonu i, o i lena whapenana whatinoi, le olua i wawenga lena whai e Iesu. A o le ai o Iesu to tonu o se mea, o se whaala paputonga o le ai Iesu tonu o lo ainga po le ai Iesu tonu o lo ufale, ma lo wala au lia Iesu se a foi. Se tu whata singa, mai wala au i fisoson mai, o le ata manino lea le fe au o le tae au le nei. O ia na te so kinga whaafika auri o tātou tangata pe atula i mai. Na sa o le leile me nā roi Maria, aru sa o le tangata o ia i e mawhai e ia o na ia sa vinga le whaafita o le watuna i mai. Sa o le metei whapenana aru ia i whailo iai, paua le mea na manatu e le i o lono tuaso. Ele ia o lono taimi. Ai ona o ia, o lo o iai le pule a toa o mea uma. O lo o ia te ia le atoanga o lona atua. O le fe au le na sau maia. Sau e whapenana au na atu. E whailoa le mana o le atua. E whailoa le atua lea. Le fe au na sau maia mai le langi. E whailoa atu le atua. I le lalo langi le nei. Le la tupu ha le whawhitau le o le wala au lia i tonu i. Iai whaatasi male ali. Le ka ua na. O le ta ua na ina ua tupu le whala rewai. Fe se makua i. Fe le kaiminga ua whape na ona ua wawa ai tangata. A wale yese tala tangata whape ua kupu le whala rewai. Ngā Maria ane ngā mai le whamtalanga. Yesu ua leise wainga. Yesu ua whape na amsosoni mai leise wainga. Pena whaiatu. Ile loto Maria na tapena ile me le whamoe moe mali tala noa. Ina ia whape na namo moli o. O se fisoswani fo le se awale mawhai ona whai ele fisoswani lea. Langa ngalenga whai kala Maria i au auna ia po so. So se me whai mea ia o tau whai. Ia o tau whai. Lala winga mele ia. O le ata mua le tala noa i. So se mea tātou te iai ai tātou whaatanga tangata le. Ele mawhai e oenga soki lo wawikau. Le mawhai. E te le mawhai o te le mawhai. E le mawhai se tangata ona ia whale leia se mea. I le taime tupu mai se whawhitauli ngā le pāwala tangata. E mawhai ona whaswani whawhitauli ngā o Yesu. O le iai la Yesu tonu le ainga lea. O le iai Yesu tonu se whaaraputonga taimi lea. O lo wala au lia o le ali i tau te iai whaatasi. O ia ngā ke so kinga whawhikau. E ale le awala na te tapena ina. E ale le sau ninga ias o le awale whawhiloa i ele mana onga. Amen. I ele tua. O tato iai le amatanga o le tato Paul Kalame ni nei tae au. Po le nei au auli. I le mana o le atua. Lo whaua wina pēr nei a urutala po le nei topic e ese lo na tā ua. I whaatasi fo i manisi o Paul Kalame o tato TV. O le whaamanatu po o le toe longo pui a li ai tato e peo nei ele tala le nei o tato whaitawina. Aia. I le luai venga na whai e Yesu. I le tau ninga le na iai. Na le liui na ia le vai e whai mawaina. O le tau whaata ina i le o langa le nei o tato iai, le tele o mea whaingata. I le tele o le luti mai o whawhita auli. I le tele o le suinga o iai le tato ulalo langi. Ai o le whamanatu o le tala le leia le atua. Ai mese o le upu o le atua i le ao ma le pō lus fufaso fitu aso le vai aso. Ina ia whaatu mawina ai tato o tō mamato foi. E ala i lana upu o le mana o le atua. E le aia se mea kako ki mawhai se mea. Amen. Ai o le mana foi o le atua o ngai o lima. O le iau aau, o le fo i o mātou lima. Pe a whai e te whaatanga le tangata lea o Yesu Keriso. O ia e ana le mana lea. Amen. O le tā ua le, aua o le mele le nga tupu i, le ngata ina ua tala no mai Maria ya Yesu. Ma le tali ya Yesu nga whailo iai. O le whamanatu nga, ma le mea sailonga loto. Ona pelo whantu, o le tāua le ngā lenga na iloa ai le mele on tupu ina ua tala noa mai Maria, ma whailoa ia Yesu. Ma le loto ato saia Maria lontina. E tala noa langa
langa tama mau mai se soani mo le ainga le mo le fa mo le ole ai mata nei le ata le fata o mai o na te lo ai sa mo ai mai se tatu tatu mai mo ma mau le vano fa long ole o i o le ata le leile o mai ai so se mea te wala au lia ai e fa penana e fa tanga Yesu te tonu fo ya lo ai ngai met tupu ele mafai o ele mafai au mafai lo to lo mala fa na won so ki va vikau le e fai o lo wala au lia o Yesu te tonu lo ai nga o lo talia ina la o Yesu le ma e fa tanga o ia te tonu ya te oe te tonu lo si o manga le tau te ai Paulo tanga te so ni na ke fa penana ta pena ina le tali o fa fitau so o se fa fitau ta watu le pol le tau le fefina nei por au nei e le ai se malosi na te mafaya ona tali le talia faina tau le soifuanga nei a o le tala lea o lo amai se fe au fa manatu ya te a uma tatou uma le so nei o le fa fitau le tupui e tutu sama le taimi ne o tatou yai ala le mena nga mai ai tali lo inga fa fitali o ai Yesu na tali e fa pena na mai ya tali fa lo mai tatou o le so se mea e yai nga ia so se mea tatou te fa tanga nga ia la langa nga linga fa kanga Maria na alua Maria se fa tanga ina ia fa au ngani ma fa tonga ma tala noi ila na tama mole so swani mo se fa yo inga mai ina ia maua le tali o le fa fitau le langa makua i mangaia o le te le la o le ata ma se va ainga le mea na tupu i ma se me o le tali mai o le fa fitau le na matua te le se swinga mua ile melo o le te le swinga o le ese le me mua le melo na luanga ba o ina tato mata o le iai o Yesu Keriso e se senga ngā mea whai al tangata ma le iai o Yesu te tonu o se no fuanga e le masani ai o lo wala au ia inga o Yesu te tonu o lo fale po o lo a inga po o se si o manga e le masani ai wala au ia ai Yesu e se senga o mea tupu ila lao langi ma le mea tupu teime e iai nga ia la langa nga lengi whai mai le tala le tangata le pule tau sa manga wa ko au mai le wenga mo le wenga le ai ku le wenga le ai se e le lo la toia ni le lo foi pula tau sa manga e le mal fa fi ka u ku pui e le lo tanga tauma ngale pau kan ka ye mal ngala wori e lo so ye ngala ko la sua o meta wala ye na tupu le ngata o le sta ya la wali ya lua o lo lato fa tuanga na yai le mea na fai na tupu e i le vainga wana asua le vainga o la ai vai le waina ai o le lato tato nunga sai ai ua usita o le usita o le tangata na te au maia lea va venga tutonu ya te oi e le mawhai na tupu va venga pe a whai tautara ai le usita a o le manino o le atama le au lea le tatu tala noai fai mai le tala tuspaia ina ua tala noa hai Yesu ma fai atu la wali e whakukumu no lua asu le vai anga fa pe ku Yesu la wali e asu le vai afe mai le se pe asu le pele le ai se tala tu se fa matala mai ai ona ole fa mo ole vanga mo nga le tatu fa malosi o Yesu nga ke sa vinga fa fitau le so se me tupu mai ele o tangata ia ele o Maria ele o tangata ele le pule tau sa manga o Yesu le mafuanga o Yesu nga ia sa vinga fa fitau le la ona le fia ma ngofo fakasi ma ai mai ai ma se singa ma fo ai se me la ko pume ai ngalo e la to e sel la ngalenga ma fo vai le manaya ai le manaya o le melo ngolua le matango fie fai mai o le waina le lei waina le lei so se me e Yesu e se mai ale nga yo inga le ali na ilo nga inga la lang so se me e ai na ia so se me te wala uli ai e ese ale nga yo inga mai le lolo langi la nga fa mai
Le pula tau sa mga, ai, se wako a mai a mua le wina. Wina lea. Ngai ai on melo o il whamatalanga ni tātou whasoa le tai au le nei. A watu le wainga le anga mua o mea na whai e tangata. O mea whai e rima. Whai e rima o tangata. Ai ngā wā wakure le asunga mole. Le waina le lei, te lo oi. A waku e le tualo ngā alo Yesu Kiriso mo oi. O langa pestanga. Amen. O langa pestanga wa waktu ma oi. Amen. E makua i malia i le loto. Pe and that is the revelation o le ata le whai i le tala le a Maria ma le mele na tupu i le waina. Wa ia ave le pest o le atua ngā ave le pesta le atua o lo ngalo. E vaku ma oi. Whamailola ia ave fua i le si tau. Amen. Ave fua ma oi le si tau. Te loa kau ke whiu e whai mea laulang. Lei ia se mea kako ke maua. E lei se mea te malie ai. Po a mea whai lafi. O a mea wha to sina le lalolangi le nei. E le ai ma se mea o ngā mea. E malie ai lo uloto ma malie ai lo uloto. Ai ngā ave le tualanga pest. O lo ngā alo Yesu Kiriso. Wha maile o le tala tangata. Ko a maile o wainga le anga. Ai maa ngai si mea le usau whaalua. O le wainga le leifa mai ngā ingu malie. Ke loa e maua Yesu i lo o langa. Ma lo o langa. Ka kou te tali ma le inu malie le loto. O ngā o manuia o le tua. E ala i le mana o le anganga pa ia. Amen. Te lo inga lenga a mata whaali ai e Yesu le fe au o le whaau le tanga. Mō le lalolangi le nei. Na ia ta tala i le vaenga mua le o langa misiona i le whaatino ina ma le whaatanu ina folanga le lei o loni tama. Le alafu ngā lenga whaatau peno whatu. So se mea e te alawinga pe ke whaakanga i ngai o ia i te tono lo ainga. E tupu ai mea le lei. E tupu ai mea le lei. Le langa makua i o le matua i ke i li tangata lea le pula e tau samanga. A wafo e langa o masangi ka kou mea laulangi o mea tinga. E te whiwa sa ili se mea le lei ngā o mea whaanoanoanga, ngā o taua mamisa. A saufu i se mea e ke sau e ke le fia. A ofo inga sioki pe wha le kongu le enga le. Menga wakuai. A ngā wha peo le poka lame la inga le ngā wha i ukaya wa wha le kongu. Wa vevesi. Ya ngā wha ke fia poko mau kongu. Ngā wha iaku wha e a menka longo se se furu. Ioi. E alo lua vevesi wha pe ngā wha kako. E wha le kongu le se mea mua vevesi. Danga se alau kongu ngā wha. Danga e wha alongo lau kongu. Se manguere ea se wha le kongu. A ole ainga lea po le wha pe ponga lea. Na Sau Maria tala noa ia Yesu. Le haia ma se vevesi. Le se vevesi. A maka ukia le mena tupu whai mai ua. A mai le mea longa lua. O le mea pito sila. O le pest penga ta ua le tina. O le pest nga le atua le ua le launa. Na a mata e i. Ma whai loa ai. Sa moa a mesele nei a uli ma tātou po kalambe peo na tu ina atu. So se taimi te vala awa i tangata lea. Ele a mai ia te oe se mea second hand. E mai ia te oe. Le pest nga te mai se mea le lei. Langa tala tu spaya o seo e ke wiso tangata fau ia. A tala nolo e ke wiso o tangata fau. A tala nolo e te ia. A tala nolo le tangata le. Ele se mea tuwai nga te whaia. A tala no ia Yesu ke wiso. Ele se mea whape nana na te toi wha ngā maini mea tuwai. Na te wha ngā ina. O le mea fōua na te wha pe nana wha iloa. Langa e fōua le atua lea. O le mana o lo tātou ale i o le mana e iai mea fōu. E le se mea tuai e te le o le atua mai e se mea tuai. E whaatanga ia o mea fōu. La langa whametala lua ale apostolo ia polo o. Lua konito e lima sufitu whamai o se o ia ke wiso o le tangata fōu ia. A o i pengo tala noa. Wa makua i ke i tangata. Wa makua ke o le maangai o le me. O le aise vevesi. A wapena o whai atu. Anga kupu e whawhikauri le. Se mangua e se ko inga wawao la wawao ai. A wafo i wa whi nau nei. Ma lato whape o oeale na mafua ai whale kou. O oele ngā ringa whale tonu le mene. O le tala ma le ata le vali mai. O so se mea e iai le tangata o Yesu ke riso lea. Ta watu ai le whiawhile nei.
o ia na te whaalelea mea uma whaale tonu o lo ainga mo lo ainga. O ia na ke so vinga whaafitauri o tātou soifuanga i le laulangi le nei o tātou iai. A kako whaakanga le laulangi so soangi kako whaafikauri. Nga o mea ki ngai o mai e uma whaofa mai kale. Karangonge i ae le ali ni o. E uma ngeia kala ka ke e mai o. Le afunga nga mama. Lala winga le. Le winga nga ngalenga. O le opinga winga nga ngalenga whaali ai. So se taimi e iei ke wiso te le to e whaalongo se sia mea o meia na o mai. Ua matua i file mu. Asa, langolona alofa e fōpea le. E le se mea whapenana umanei aia yali me o. Mea nga e se mea laulangi. Mea nga e se mea tapenanga laulangi ma tapenanga tato whaola. E le mana olo na nganga te fua i mai ate i tātou. Whai mai e whapenana te au mai ale mea sili na. Mole tangata. Ile whewhine. Mea nga ringa. Au mai e i. Wake ke ingela tangata. Wawaku. Sauro marikala le pule lewe. Ale ato sama. Oi. Oke ofo. Sa me o whapea. So se pāki lawa. E mua mai le wenga le inga ia wawenga. Ia peo le wenga le anga nga ke wha ku mua mai le avanoa lea. Ai langa o mea lea tua. O le se senga ngā mea laulangi mea tapena tangata. Male mea tapena e lo tāta wale i mō oe mō ha. O le ata lea manino o lo o tau wha matala mai. E ta watu i atu. La langa ngā whai mai wa ke e me lau so. Wa lako wa aia. Na le wingarikala. Yeso o le amatanga. O le misiona. O le misiona alofa le atu. O le ata. E lei au maia se mea na wha ngā mua. O le ata. O mea fōu. O Yesu o i o le pest le le atua. O le ato o le le. Lea o iai i sara elu le taimina. O ia ngā io iai mai a whaatanga. Lea ngā ringa tupu le whavenga. O ka se mangai. A te loe pe wonka ngoi kua a whapeo au le kupo le le mele. O le kapengangai. E le isi se ke le whasea ia. Se langa o e lea. Fai ka ko mea yo. Ufo ka ko sa moa e whaale kongu lo singa mea. Vesi lo. E umai fo. Wa esele mea o iai le. Ia le pāki po le wha moe le. O wakua o whapengang e whalo wai. Ia o kaua le ngā mafua. O misa la inga kenga. Misa la inga kama. Wala i lopo la le mea. O le ainga lea. Penga o whea so se taimi e iai e su tu tonu iau fuafuanga, iau pokalame, ma mea uma te manatu ma mawuwhai. Awane ngalo te oi. O le taimi te whaatanga ai o ia soaswani e au mai e ia le awala. Mana ia. Awala le lei. Na te soki ai pe sao wai whawhitauri na e umainga e le ngaka first low tangata e te langona se mea le lei mai a te ia e fōfo i langona e te langona ina e whaatupu langona mānaia e au mai a te oe si i tia lo te saunia ai seisi vaenga le lei e soani e whawhitauri. Pe ole vaenga mua le nā ile whātala, i tala noa ina o le nemta o po le mana o le atua. O le upo maa ngai i vaenga mua lea. O le whātua tua. O le whātua tua o le kakainga oe. Na whātonu i e whai ei Maria e o e whai ai Yesu. A wā foi la. A ngā le whātua tua. Ma le usita i le whātonunga le ngā whai. Whangui whio a Maria alu kolo koe alu i ole whai ai Yesu po le ale si mea mo uma le wainga. Ai anga whapea e le ngā ioi ai ngā alanga ngā ioi le wāwenga lea. Amen. Ngā alanga tupu le wāwenga. E le ngata o le usita ai whaakingo le alu. Whaatasi ma le whātua tua. Exactly the same ia kako. Kako ke usita i loa i le upu a le atua. Exercise lo kako whātua tua. Ngā ioi le mana o le atua. Ki le kawalu e su e le whaiwhi aula le whai mai wāwenga i whea. Lai whai mai wha malo longa i whea e le o whai atu e wha le au ngā ina ngā lue ngā au auna. Ai o le mana o le atua e ngā ioi e a mata mai a ia oe.
tilo foi lai le folinga o le tala. O le whātununga ngā whai atu wōloa. Ngā langa o, because they obey the word. Yeah. Amen. Ngā lātou si tai le upu. Plus lo lako whātua. Ngā ioi loa eo. Kupu lo le vāwenga. Amen. Whalongo foi le upu o le tala Yesu ha. Le na whai iwa mai. E le tupu le vāwenga i ngā ua whai aku Yesu. E le ali waina le vai. Amen. Ngā sua Yesu le vai. O la e sua vai. O la e le vai. Vai manino. Ai ina ua carry le au so le vai. Ina ua ave le au so le vai. Na tupu al vāwenga i o la tau. Ona wau sitai. Whaanga ioi leo sitai ma le whātuatua. The miracle was happened on their hands. E le i tupu i limo Yesu. E na tupu vai le makau kia o le mana le ia oi. E makau kia le mana o le atua ia te oi. Na ke whai. Na ke whai ia te oi. Pea whai. Kako ke usi sitai ilo na whinangalo. Whaatasi ma lo kako whātuatua. E whai ngai ioi lo kako whātuatua. Amene. Whamaila ia. Ka kopu ai le vāwenga i limo le o so. E kukusa le leima oe. Ma tātou uma. A mai mai lo ka mai titi po le ale me tupu. We exercise. We have to obey the word. And exercise by faith the word of God. And it will be happen. And it's gonna happen. E tupu. Amen. Amen. Lua fesu iwa. Lua fesu iwa mato ingei. Mato oe vai fōma efa mai kala fōma i e tau. O lei loa le lamp. Le kensa. I le mele o ha. Whai mele o tala. I a tau. E mō mia whai whaata whapatoe. Tau wafi mo tupu e whai e. Le anga e o tupu malosi. O le mo le maule mato a inga malanga pai. O tu ai lungo whaku fōmai. No. Can't believe. O te le talitonu ai. O te talitonu i lo ua tua na te whaia. E le isa mea i te tonu i a tau. Lua fesu iwa. Lua fe lua fulua. Saua ya, lua kasi. O saua ya, o lai lava viviri mai. Viviri mai lava fe mai, o le e ka kaunga kulanga laua. O lai mau e lan tau le wha mau e ua kupu. Whawhenga whai mai ke loe, mai a na tausanga nga ufai, lau talana nga whai lo ua tuwai. O oe na e whaia lo tino. O te le talitonu se tala tangata, I believe. O te matua tali tonu i ate oe, o oe o lo ufa malolonga, o oe e te whaia, o oe. Wai aso lenga te nei, aso nga fua, nga maa o oe ina ua toe wala au mai, e wha amole mole, puale le tala, wha amole mole marifo mai mateo atu se i whai le tala. Maa o whakule e matua en kao, te kao ase i tātou mole ma, tātou tala noa. Maa kulo i ai, maa kulo i whai mai, to e tasi ale mele toe mateo i whai, maa mai lo le wha kingo. Ma mai lo whaatino, uma whaatino mea, ai koe text mei, le aso ruru e aso nga te nei. Le aso ruru, o le masalonga sai a lātou, o lea iaia, o rua maa losi, le ngā lato te turunga, whika koe, lua suiva e kau mai le lua wharo e lea. Le lato masalonga le, wa ke lero nā whainga. Ai whai le konfikinga, le tupi lenga whainga maa ose, whai umame manga oi, ai koe text mai. Le ai ma se mea tas oi loa i titono le melenga i loa le lua fesuiva. Whai melo le tala fō mai, ua matua wha mauni ala u tala le ke whina wai. Whai melo ma le tala, ua e le koe, ua ave ese lo wingoa mai nalo le lisi, ele o koe iai oi titono le mea. Ke loa e, u whaku ili matua ainga mkua e u whaku koe e ufa afitai le atua. Amen. Hafo e langa o le talitonunga le atato. O le iai o Yesu i lota o langa. A whaisa iai se kensa, a whaisa iai a tau se mai leanga, o le ale me tupu e tau. Nga e wha leo Yesu o oe. E fōu waito o tau ngalo tino. Nga ke soa vinga le whaafitau, nga ke vesea le mai le tono lo tino. Ai a whai fo o le mele e ke alue, o lo manguianga, o le wha malolonga sideanga. Ai o lo loto of tainga. Fai mai le lofa su malaiva o leva finga fa kia. Wa la talanga fa kun mato. Au ko ngi se kupela ke le ka kong. O ke le ta tonu le tanga le.
Fai mai ala o tinga inga fai mai o le mele i loa haku o lai whale kongu e kupu kele o mwhaleanga. Ia vai me. O lo malo se ala lua fesuiva e o mai nei le lua whelua whale lava tu mau. O whesa wai. Langa o le e te tonu ia te au le tangata ngā ke soa vinga le whawhita au li lea. O lo o ia te au le tangata na te ave sealo le mai lea. Whape nā foi oe pe a e whatuatua. O le opo e whine Maria na whai au au na whai e whai mai le Yesu i le mea whai. O le tā ua le whaalongo mwhai e manu ia ai lea le lumana i lea. E loa ai le result o le mea lea. O lo tali tonu i lea le i ma lo sa wale lo whatotua. Ma lo whapea tu Yesu o le asisi. Su wafa i le lalolangi nei o te ola ina o oia. O mai leso. Le lava na tupi. Ia tupu i. Nisi o taime wai whapena na whasea. Aisea. Wale tonu lo lotos. Ngofo file mu. Mai whatanga le atua. Au mai te tonu ia te oe le ali ile. O ia le na te sosoani. Na te tali lo whawhitauri. Na te whale leia me o leanga. Na te toe whapena na whaanofo le lei. Aisea whamai. Tali file mu. Praise the Lord. O le mangai o le melo o e le testimony le whaiwhiau. E encourage ai tātou e whamalo si au because you have your testimony. I am a testimony. Yeah. E testify ai le mana le o le atua. Tau tia. E makau kia le mana o le atua ngai a oe. Pe a whai e te tari tonu. Ai ala foi ngā tupu. Pe a whai te whatua tua ma e ustai ai. Amen. O le ala winga lau tala. E ke kau kingo. Ma le tala tu spa ai. O le ngutu e tau tino ai. Yeah. Ma le loto e tali tonu ai. E o mai e le ola. Why? You have Jesus in your life. O le ali o le ola. Le taimina e talia i Yesu. Pe a whaifo i te whaafonga mai. Te le talia ina le whaoritanga. It's not about a denomination or a church. O le ale kalesia. All we have to say and give you is the name of Jesus. O le suwafa Yesu e te ola ai. Po le ale kalesia te ngalue ai. O ingai te mau ai le mana o le atua pe a whai. E te talia le alii leo Yesu. O le teime ke lua te talia ina ai ma lua wheoa ai ma le tangata lea. Everything was there. The whole package o le whaamanuianga le atua. Ma le mana o le atua. O lo o iai i. Aisea. Ona o le iai a o le alii o le ola. Whamele tala Roma. Panta upu mo le whaipo e spuma le ono. A wau te le maa le tala le leia ke riso. A wau o le mana lava lea. E ola ai so o se tangata whatotua. A whapea o le whai mai le apostolo. O le mana lava lea. Without the mana, no life. Amen. Au whea sa wele mana o le atua. Nga ia a mai alonga pest. E ala ia Yesu Kirisa vai. O le pest ale ale atua nga mai a oi. E le ia vea isa te si tangata nga a mai ia te oi. Ni tangata whaatua tua. Ma le ka ngaka tali tonu e pei o tātou. O e ngā ioi e foi le mana le. Au te kilo ma e ofoi. I vā venga e whai mai e isi tangata. Ai ia eilo e ka kau fo e na ngai oi le anga o lai tali tonu fo i la tou ma whaatua tua i le mana lama lea but you can do it. Amen. You can exercise that mana and that pule and that authority that Christ was given you e ma whaia fo e na e ngai oi pe ona whai whamai ele i tupu i limo Yesu le wawenga e na tupu i limo le au so why they believe. They obey the word. They have faith there. O ia inga leo o se mea le lei, o le iai o Yesu tonu ati oi. E mo mia lo whatuatua, e mo mia lo sta, e mo mia lo wola ina o lana upu lea. Ona e waaila ia, o manuia na, o le tangata o le lipa ia tonu ati oi. La me whenka. Me tupu mai. Te loi e whaingo fia o no lai e leri. Pe a whai o oe o le tangata whaatua tua. O oe o le tangata ustai.
o le tangata te tali tonu I lana upu lana ma whaatino ai whai mailo maritala e sele manaia o lea la ngona o mama asia e fou pea tala ia wenga o le wha umatia e tātou a waolona alo whai fou pea I lea tae au le winga na o lona anga le lei malona alofa na te sa vinga fa fitauli o le mea wale mawhai tangata ai mawhai e lo wali pe ai tātou e alanga le mawhai langa te le katkongu langa le aiso wha tuanga I le ai se usita e whai ale me ke loko e ke kinga inga lo e wha pero whea le ali oi lai tu yo taftafa a o longa wha lavi e mamao ai tuale le larolangi o lo tautingoa le ei ma le loto tautonu e leo in lai o e malona finanga e se ale mea le kei ai a whai e te tautonu mai whatuatua ma e o la ina lana upu o la eke ru mafuka I kogu o le mea te whai atua tali mai ai sea langa e ona ina I ele tangata la te mafuta la langa ngaringa manga ia le kali o male le fa peponga le se mea ngase le se upu ia vai le fa peponga alwa wa male wenga fa peponga alwa kakala ko le fa poku fa me nganga ka ko sa mo ai o ke me kala ko le fa o le ale meto ia eilo o ia la ia o la ia o ia amen le vanga lo ngolu o tato tus pe ona fa tau na inga se te fa tau me fa pesumo le pa sufa fa mo sufa ile tus Silvia wana Silvia ile malu o e whaatau povi ma moe malupe ma e whaatau tupe ono nofo mai ai wa ia whaia le sasa I mai atua iti ona tutule atua ile ia te ila atau malava I whafo le malu o ma moe atau ma povi o sa saa I whafo I tupe tangata whaatau tupe ma fuli atu lau Whape atu foi o ia I whaatau lupe. Awe ese ia nei mea, au le whai le whale o lau tama. O whale whaatau oa. Ona manatu ai leo na so o le upu o tausia. Wa aina lava u le mana o tele I lau whale. O whai mai ai leo o tangata I te ia o whape mai a te ia. Se ase whai longa I te whaani mai a te imatou. Ina ua e whaia nei mea. O tali atu I Yesu, o whape atu I a te inatou. Ina le peti o le nei manu na o toi whaia le ia so e tolu. Whai mai le tala tuspa ia, ua I loa atu e ia. Le manu o lon tamau, whai ma whale whaatau oa. O na saule tafi, saule wha mama, whai le sasa, hei, whafo. Te lo o sa moa le meno na lua, o le tala lea. O le winga lea lo na whio mai, saule wha mama tātou mai o tātou leanga, ma tātou matanga. Ma mele anga uma supu tono tātou o langa o ia. A te tiro le atalea mai, ele I whaia se tangata, ele I whaia se so. O ia ana sau wha mamale malu o le atalea o lana misiona. E oti e whapena o na ia maa ngalo wha mama wha lea ngā I le mana o lona tua, lona le mana o lona ngā te wha mama I ngā I o tātou leanga uma. Le ai se tasi na saude lei, e le ai se tangata na whapena na manuia sona amatanga. Se I o lava I leo ngai, a o lea lofa lea, whaapea lava o na lofa mai lea tua I laulangi, wa ia awina mailo na tali pere tau tasi ina ia le whano se tangata. Whai mailo tala, wa ia ave ese man, wa ave ese mamo, ave ese ia oti, wa ave ese whataunga tupe, wa tafi, le winga lea tala, o le ata lea vali mai, o le ata ngao langa misiona. O le whaamama ino tātou tangata. A tala no le malu, o oe maa. Lea. E fio ai le nganga, le mawhaina fio le mamalu le atua tangata, pe a le mamao tātou tangata. Ina ua whaamama ina le malu, wa whaatulanga le malu, whaatino ai, le langa lenga, ilano ai. Wa fesili tangata. La se fai longa li Yesu lau mele u fai. Se fai mai pola se ata lau. O le mewa e fai mai kala Yesu le tali atu ye. Ile li fai mai le fai matalanga. O te le petia le malu nge Yesu e topi. To e fausia Yesu e topi.
Hey, fa fenga fa mai. Fa se furu wongo tau sanga o faune malu nge fa mai. Ngari kolua ke fai ai. O le tala noa le fe au, o lo tala noa Yesu le winga, o lana misiona, o le faa mamaino le tangata, o lona maliu mo lona toitu, e faa pēnā o na mamaa i tātou. O ia o le tali o faa fitauli, lua, o ia ua sau lona misiona, e faa pēnā o na faa mamaina i tātou. E le ai se tasi na te ilo atu le tama, pe ana le ai le faa manga longa le. Amen. O le tā ua i o le vaenga le o tātou o iai. Ina ua whaamamaina i Yesu le manu. Ina ua tau nuu atu le whaaola. Ua whai le manu ma whi whaatawa inga e mau ai tupe. Tu mai le tu whalea nganga, tau tala ia i tātou. Whamai o tātou tino, o tātou, o le malu o le atua. No inga e le te tauna i engi la pisi e te tonu. Mana tuale na o aku Yesu, a kalangoa i whātawa inga, e uma o kele la pisi e pai so le tonu, pe o le ata o le fulima keki tulou. Ki tilo la iai, i le whaatafuna ina, ma le tuli ese ina i Yesu o tangata mai kongo o longa malu. A tu mai le tu whalea nganga, e tau tala i a ka kou. Mai le kala tuspa ia, o tātou tino o le malu leo le tualongo winga. We have to remove all the rubbish inside. Ave ese le la pisi le tonu i o ka kukanga. Awai e whai ai, oi, whai fo iai au. E ave ese fo iai au. In order for Jesus to live inside your malu. I le tempo ngai oi. E ma whai ona nofo tu mau Yesu mai amu ia e loto mama. Amene. Awala ko ke lo atu le atua. Tu sia mata i mta po lima. Fa mai amu ia fo ye loto mawalalu. Awai fai mo la tau ni malo lang. O le fina ngalo ato le atua ina ia mama. Fa mai Yesu i awale fai le fale o lo tama. Ma fale fatau oa. E pei fo yo tatou. Fa mai ia mama o tatou. O le tau langa, o le malu, e fia sila i le atua i taimi umalama. Awale ku uangi la pisi. Ai mai sea, awa ke tu ua fōla la pisi o le lalolangi i lo loto ma lo loko. Awa te tu ua i fōla la pisi o lesi tangata. Langa o e laika uma fai fo ele nā tangata ia. Ina ia ola, o le taimilangei, e alanga whawai vai le sakanga o le kua i fōla la pisi o la pai, o pai ma la fai ma fia lava. A o kako, amene, ia tama whai a tātou ia, e ki lingi le la pisi lea, inga ia nofo tō mawai, ma tupuru wawenga le. Le mana lea, a wae alanga le tupu, kele le la pisi, tolo le manu lea. Ai a whape ki lingi le la pisi lea, tulou, tau tala ia ka ika ia. E ma whai foi, o le mea na tupu i, whamai le tala tangata Yesu, amu ia le manawana e whanau ai, ma susu na e susu ai. Whamai le whetala i ngā Yesu, ai siri la le manu ia. O oe le whaalongo, ma whai. Whamai na whaalongo loa, tangata i le whaatonunga Maria. Usi tae, whaalongo, whaatino loa, e ala ruka ko whaatutua. A whai na whai e taimi o Yesu, e whai fo i a te o e mau, ina ua e maua ki riso, i lo o langa. Amen. Ai tilo i le ata le tala noai. Ua wha mama e ia le manumana. Amen. Na ia ave ese, ma ia tuli i fafo, ma ia wha penao na wha mama te ilo o le ata leo lana misiona. O lana misiona nga sau ina ia le ngata ina ia ola, ma la bea i tātou ma ia wha mama ina, tu se efeso. Whato a maua le tātou so o tanga ma ia ina ua ia ma liu ma tātou manu malo, sai rua ia le manu malo. O maua ile wanoa tā ua wala awa e awa le tama o le tangata. Te lo oe, ua wha mama ina i tātou. E ala ilo na maliu mo lo na tātou manu malo. Lela ua umana ia whai ele ngā luenga lea. O le ngā luenga lea tā ua whai. Maintain lo o langa ilea. Wha mama ina ia so uma. O lo tari tonu ngā pena whea ia inga. O lo tō anga te tatalo mai wala au lea li. Wha mawalalo lo tangata. Wha mawalalo i mea. Wha mawalalo i mea uma.
I mea whapenana tupu mani me pe ole wāngalanga tā ua le tina. Ole lou nofo malao mai te tonu ole malu malu ole atua. Te lo ole malu malu le fio eleri. Olo loto ia mama i taimi uma. Langa le mafuta malanganga te wala au wha atumu ai. A saufo. E ke saufo e au mamai mea uma laulangi. E ke kauro lea kala, e ke kauro i ia ko inga i Facebook lungo o text. Mea uma lava ke makamaka kuai. E kango au mai ko kongo loroko. Ia fua anga fo lea e alainga tupu whawhitaui. Langa lewa uma na whamama. Ai te ngofo e matoe au mai. Matoe lau mai me e ko kongo sau e ko kongo malapisi. Ko sau marki apore kongo koe whakingo fo isi mea. A ua oma na ia whaia le ngā ruenga. Te lo lalo mai peno whatu. Lango mai na whatari Yesu. O le atanga o lona maliu. Malona toi tu man malo. Na te ave ese mai le angasala. Fa mai tala i ole whauta ta mai mā moe. Na le atua na te ave seina angasala le lalo langi. Uma. E le na se vaenga. Lalo langi ato. Longa winga. E le se alo whanga ta ua leso mumuri wham sinonga le atua. Awa fo e lua uma na whai. Le ala o toi a mai le whea au whamanatu. Tau e ka kau le ngata o ia o le tali o whawhitauli. Whapena o na tātou tali tonu en whatuatua tāo whi maula na upu. Lua o ia o uma na ia whaamamaina. E le toi ai se whaalua ina o le whaamamaina le o le paule mea tātou e whai. O le maintain o le whaamamaina lo uma whai. I lou loto tali tonu. Lou whaatuatuanga. Lou whaamawalalo. Le li e whaamonmole whaamangalo mene Yesu. Lua, o le se o le mea te whapena ona e tau te tangata tau te affiliate whaatasi tau te o whaatasi. E whapena na e fie whalongolongo ma o fie whalongolongo i tala sa mausau ma tala whai mai a le tangata tau suanga. E ke fie e whalongolongo i muimuinga ke fie e kala leanga la e whai. Ai te le fie te whalongolongo i le atua le na upu po le ase mea le mai e. E te le fie whapena na e whalongolongo te rua mafuta a o tala no mai oia. Langa o le malu le na whamama, o le malu le se malu oe, o le malu le ngangpo e fio ai oia, e te tau o na rua mafuta ia sa uma. Pame mo te kako ki kelo le ke wawai lunga Facebook. E mai le se son fua kauru, se son fua nga upu walea, upu leanga, upu ki nga, mea leanga ma mea, ma le ngau sa mea o tutupu mai. A ke ia le waika asia, langa wa e tuu iai o ia wanga i ngalo e toi e wa umana tā pena e lo tātou wali e lona maliu malona tātou manu malo e winga i lona fio mai ave ese mai tātou mai lalo wha le wha amalu le pande ngā le angsan wa uma we move ese ia o ngā ruenga le rio lalangi o wha pena na wha sa o loto e ala i lona maliu malona tātou manu malo o ka ua e ka kaunga whaakumu ka ua ile le upo le atua e ale lona mana o na ewa aile me le leia sa umolo wala. E upena whatu, e le aisa singa ke mwhain koe whale le ia lau langi o arkai mi e o maso whasofa. Wa oma kua ke le ale le anga la tauia. O lo whaatali mea uma le aso. Na whaatali mea uma le aso le e whaamasino umai mea uma nei. A whamei ngā o leo lo ia tā hofi le upu. Kala Isaia, a o le ngā tetela na upu. Mawhai, o le tangata ngā sila e. E sele maa ngai o kala ngā Isaia. O le tangata e whape ngā tetela ngā upu. Whamei le tala Isaia, o le tangata tōnu ngai e whape ngā o na sila e. E se, o lo loto, ia e lo o ia o le upu, o Yesu ke riso o le upu. O ia e whape ngā na nofo titonu. O le malu e le so ona whelafua inga e ni me leanga. O le malu e te tau ona tūlafua. E te tau ona whaelau ngā ruenga yasa uma. E te tau e kango maintain, te talo, whaatumu. Ina ia e loa le na mamalu yasa uma lo so i fuanga lo tātou o lai. Pea nau whaiatu, o le o tātou no nofo laulang pea malu o lufa pea kei mimo aisa. Lea le winga le tala. E le o to e maua se sau whaalongo le lei. E te leo koe siki ua lo nofo ile la lo langi ona o mea tele la wanga i mai. E ke ewa kua i fua oia ke le loa se mea. E ke ewa fe mai, oia lea. Ia e loa na o le tangata e tu mau se o le aso e whaore. I tau fi mau le mea lea.
Ua uma na whaamamai, toi whaamanatu ole mene. Ua uma na maliu Iesu mo le whaamamai no tātou. E ta tau o na tātou tā hofi. Lona mana lea, i o tātou wola i aso, uma ma le aso, ma le aso. Amen. Tātou tilo i le si o manga lawa i hele vai taimi le nei. Ma le tele o mea o tutupu mai i a o mos whate tainga. Tātou tilo i mea i tupu mai o tātou watunu o Samoa. Ngā ko kako i loa lea, le te leo le suinga le wai iai. O i ngā e a ngā pe o le tala tuspa i a tutupu mea ia. O whi maisia inga, whi misa inga i wā uso. O tua oi, wa si le tua oi, ele se se ele upo le tua. O taua ma whi vai vai a inga, a tutupu la mea nei, whae a ea o tātou ulu. O ele kerusiano, ma a ufoi, ma o e foi o lo whafonga mai, e te le italia ina lea li, e whai maa li ima whaola i loho langa, o mai taimi le nei, e le ai a si mea tātou te o ai le manuia, ua ngā o Iesu Keristo e ala i lana upu. A tātou tilo la, i mea lea te tupu mai le vai tau le nei, pe o na iei le vaenga mule o le tātou porkalami, i le nei afi, i le nei awauli, o le mana o le atua, o le whama maina o le malu, whamai e si itia, e sau Iesu e si itia, lana e kālesia, e leo le e kālesia te lele kau ki le lotu ai, e tau tala i a te oe, e tau tala i a te au. Lana e kālesia o oe maau, le tangata ua wha mamaina, ua tāina i le toto Iesu, whamai e leise ila, e leise pona, e leise manumi, o le ala kako me whai ina i si itia i kako, ma ia wha mamaina, pia le malu lea, le upo le tua, wha mamai, te talo ia so uma, whai tau le upo le tua, maua so teimi te mafuta ai ma ia so uma, ina ia maintain pia lo whaatua le ia Keriso. Tō kako iai le newe mai tau, ke le wa onga se, lungo le Facebook, lungo le media, ai a whaiele o iai Iesu i nā ua onga, whamai ia ane tema le nātale tonu. Ia whalea o ngā ina. I tātou te makaala ai, wā iai fo isi tātou tangata, wā ngā iai tali tonunga ia, ai awane if malue ai lo tali tonunga, malo kako whātuatuanga te tilo fo ile mea na tupu i, ele i tupu i a Iesu, ele i tupu i limo Iesu, na tupu i limo lau so. A whai na tupu i limo lau, e tupu fo i ake o ili tangata whātuatua. E kupu fo ile wāwenga i lo whaasanga e, whae e o lima i lo wafifino i lo watalii, o se kangaka ua mai, o laia te o ile mana lea, whamai o le mana le ngā mai a lea matanga e o mai le aso le nei, whamai e le mawai le ngā mana o le toto Iesu e mawhai aiso se mea. Amen. Amen. E mai le whamantalanga o tātou tusi, mai peta iwa i Iesu le pule, mai le atua o se mea e le mawhai o na tātou maua. Se ivanga ngā wa e whiwhire o foina lo wola mo Keriso, ma e ola ai mo ia i aso uma. Ona e lola ia, le mata ngofi o le whiaule le tala no atu ai pōne, le nei aso. Na e malama ia, le te leo le alofa le atua le iai, ma e lolo na le leile na. Wapena o whai atu o le matua i onga. E langa ngaringa kali Iesu la wali ia. Tofo la tau loto. Pe e wha pe nana la tau tofo le i le whaola. Ma la tau wha matalanga. Me wale karaka e kalanga ku Iesu i lona i le winga o le misiona ma le tūlanga o le na fio mai. E kalanga mai kua lava i tuau. Fia tau sanga le kalanga mai. E me fasu ongo kau sanga talu whauma mat. A le tala no antu le winga o le fe awa le alofa Keriso whamaina o Israelu. La whainga le ngata sala elu makua kele ke el ngaka. La tala no antu ai le. Wale me mulinga le fe au le fe file nei. Lo inga le fai upunga e ile kako kusinga e o le fai upunga e lua fa mule. Te fa mo fai ta lua tolu lua fa lua lima. Sa Yerusalema o ye il Paseka, ili tau saminga, ona tau tele ile o ye na talitonu ilo na suafa. Ina wala tau wa aya tu i wha ilonga na ia whaia. Au Yesu, ele i wha lango o ye ia te ina tau. A wawa na sila fia tanga tau malama.
E lea o ngā fo ia te ia, ina ia mole mau o se tasi ia te ia. Ia mi o tangata. Wa fo i wana sila fia mea o i loto o tangata. Amen. Me muli ole tātou tāpul nevi. Ole loko. Ole loko ange. Kama whaingkara. Kama whaingkara. Wailana me lenga whai. O ia le mata upu le whai unga le mata upu nei. O lo fa pena na tala no lo Yesu. O le mea piko sili lenga whaingkara le tangata o longa loto. E le whamehara whai punga rufu whama rufu limu. E lea ngā ia te ia na toi. E lei whaalango ia te ina tau. Wa wana sila fia tangata umalama. E lea o ngā fo ia te ia, ina ia mole mau se tasi ia te ia. Ia mi o tangata. A wā fo i wa ia sila fia mea o i loto o tangata. Sila fia le Yesu le loko faa ole laiko kongo tangata. Do ale le mea le tale no mai maro lako winga. Ma le faa winganga o lako upu ma winga o tanga. Na tala noa ela le vaenga munmuli lea. O ina matua i tilo to e whimedea o ngāisi. Na tala noa langa e mai tau uma ia mea uma le tonu loto tangata. E lei whaingata, me wanganga kuse Eremia mtapa sufitu whapaiwa. O le mea ne o le loto, o le mea piko silinga. Wha ole a. O le mea wha ole. Eo fwoi ar kai mingai. Ke lea nisi o ke wisiano e whape nana tala noa. E sali me tala noa mai e sali me le kongo le loto. O le o langa wha ole. O le ake loa anima nei o le mele. O te wha manatu le li. Ina ia tātou loa. E o le loto o le mea te tauna matua i pū lea lei. O le mea te tauna matua i tuu lei lalo. O le loto le iso na taimi e tala noa mai ei. I le matapunga sufitu wha i paiva. E sili na wha ole o le loto i mea uma. Ma ua matua le angalama. O waina ti mawhaia o nei loa. Wha meilanga wha matalanga. Sa ono sa ia Yesu ma sa na i lole lei. E whaia singa papa o le tō wha o le loto tō whamari wha tō tanga o tangata ni. I o la tō loto ntala no mai. Nisi tangata na whapea mai e taritonu ya Yesu. Ai o i la tō lava na ia murmuriane o la tō alalanga e wha sang tongo le ri. O la ko wai. O la ko wai. O la ko wange. O lea, le loto. Amen. Loto a lea, le e kau ke kalangoa ia. Le fō koe a mai le whewhile ngei. E whawhiwhea o ngā wha mautu a tila te tātou le mele leile o wha Yesu. Wo ia wha mama ina i tātou. Wo ia tāpena i tātou. Wo ia ave SMS ai tonu o tātou o langa i whalenga. A o whala blavi. Wo whai mea uma. Ai le upu, ai le ag. Whewherua e sa o loko le loto ne le i whai asa whainga. So e ta tauna e tilo. Le sile mea. Ewe tangata mwhainga e kalungowe. E sa e tala noa to tala noa whaatasi. E se fwoi kala koe sa fwoi kua whai kua i. Lale wingo le mea. O le makua e sa le loko le ie. O ina te tauna ta awana i tu ua iai lau ta tonunga. Ta tauna tātou mātala. Pai oe kiro ko ko a Yesu. Whaape nana tala noa whaatasi male awale ia. Amerikana. E sa le mena mai ia. E leise si mea o tala noa mai ele tuspa ia si reo wha ole. Pero tala Eremia. Mai e leise si mea si ringa wha ole ngai lo le loto. A wafoi, everything begins with the loko. E a maka mai mea o mai le loto. O mea le lei e a maka mai le loto. O mea leanga e a maka mai le loto. O mea ke kaukala mai e le lei, it all begins from the loko. O mea tautala mai e tangata e leanga, e a maka mai le loto. Amen. E wha leanga le si tangata, e a maka uma mai le loto. Ai o i le iai le fina ngalo le tua, e kakaunga mamai, e kakaunga ki lia i. Imagine ke ewa e moi le po, ai le ki li nginga o kakou loto, ai a fio mai Yesu. E se le whaingo fia mai. E si tia langa e ka le sia le se ila. E le se pona. E se manumi. Ai ko kere tanga kai mo moe ma pona. E mo moe ma le ila. E mo moe ma le manumi o le loto. Ai o le wha manatu o le upo le tua i nea wa ule. E se le maanga ia. E le mo o tō wha longolongo mai mo ma. Ua foi le tautala atu. E siaki ai ata tō ia. Waka ko ke le lo le 5 minuti o lumana. Ta ko ke le lo fo i tai au. O le mea lilo le na ka ko ke lo. Tomorrow is a mystery. We never know. O anga ngafi ua kea. Wha ngalo anga ngafi. Le si lea mea e lainga
te le whale tono loto. Ia. O le kuu pea o mea o ananafi. Kausanga lente anei, ma whale tono o le fies furu kausanga. Amen. E ka ki a pea i le loto. Hallelujah. Se mea leanga na whai e lesi tangata ia te Ele oe. ngaloa. Ele ngalo fuanga e ala. Nga o fuala ia mata la i fuana tangata. Whaapea ma whaapea. Ngai whaalawe e te loa le tala. E sa o loko le nā tangata. Ai Ala ki ngā makua inga. ti ngā inga lava oi. Au le wha manatu o le upo le tua. E se le wha mahoni. O le afionga le tua. O le fina ngalo le tua. Ina ia mama le malu malu na ia. Langa e fia sau ia e mafuta. E fia sau e ngofo ia teo. Ia i la kaimi. Ka koke kakalo ina e tua. E teimi wa e tu fisili ina le tua. I rau mana o ngā lai ai. Pe ai sea wa le tani mai ia. Ia. Pe ai sea wa ia lo le upu ai sea. Sorry. Ai sea wa Waka kele whipa. mau ai sea. Mm. Ai ia tatou i loa mamana tua. E ia le mea lai ta atia i lo loto. Ia. E le o mawhai o ngā kilingi ese. Ngā pele e fōlinga wa e sa i le atua. E ki lo aku wa manuia mai o. Manuia mai on lale a inga. Manuia mai fea. Ale nei lava e ke ko anga i le lotu. E le misi se mea whai e le lotu. Na e loa lea e iai le mea te tau na siaki. Pa mai le tala Jeremia. Nei ia se si mea silo na wha o le lotu. Amen. O le sili no wha o le loto. Ai manga i le tala a le tusia whata oto. Tau pesoma le fitu. Whai polo akasi. Wha mai. O le loto fia. O le vaila. O le vaila awanga. Amen. O le fesili. A fia lo loto. Malolo ina tini. Kalanga atu se whata oto. Le tātou i loa lea. E se le maka o kia o le lofa o le atuea tātou. Amen. O le ale mea lenga malolo ina lo tino. Pe a fia lo loto. Fia. And that's the only medicine na le atua. O mea o makako ke o iai wa. O le si lea mea. Kau ke o aku i fo mai. E se mea o mamafa. E laku fua aku le toto. Walu ilunga. E kasi e mua fesili fo mai a kako. E se mea o mamafa i lo mafaufa. Ai tuli mai. A whainga e alu se fo mai. O le fesili ale al fo mai whai mai mua. E maua lunga lo le toto. E se mea o mamafa i lo mafaufa. Ai te loa. E sa o le lei. Ala lafi le loko. Ke loa oe. E langa ngā whai e le tuale ata mai. Ngā kue le tuale ata mai. I fo mai. E la ko ke whaatino e langa ngā luenga. Ai a uma lo le potonga ave e le tua le fo mai. Ma le aka mai o le fo mai. A maka lo ngā le tua. Kanga lo le siaki ka ika. Pe yeise me o wha le tonu. Le anga o le wha me Jeremia. Ma isi whai tau ngā le fionga le tua. O ko se mea i ngā wha ole. O le loko. Number 1 wha ole. E ese kala whai nge. Ese whai tala whai taia. But we have to remember this. We have to be aware of our local. I mea oma ia mama i. Amen. E loa le mamao i o fōlinga. I lau appearance, your attitude, or your character, e mafua mai, e le lei i. Po lea le anga o le tangata, po lea le wha le tonu, langa e alofa tanga, e alofa le atua i kangaka, malava lalolangi. E alofa le atua le Inkia, e alofa i le Sainga, e alofa i le Filipino, e alofa i le Samoa, e alofa i le Palangi, e alofa le atua i kangaka uma. Au kako, ia tā pena i tātou, le anga kako ke le loa. O le loko e sire na wha o le. I nei mea uma, si haki au kako loko, ia le lei. Pe wha le tonu, ma le anga mana tangata, aua ne i ave sea, loa lofa, ma lo taritonunga i le atua. O ia na te whaia mō kako. Amen. Amen. Ia, i ele ni nei a ori. O lewa tātou iesi ui o tātou pokarami. Whamele tala Josefa ia. A reko e whitu lua tasi lua na e upunga e Yesu whamei. O le mea sau mai tonu, o le mea leanga lea sau mai tonu loto. E te tiro le tangata mui. E aka au ngā fōringa kai miu, mai mui. O whesa wai, sau mai to tonu o le loto o le mea nā.
Na lolo na ia, ele o haufi, ele o maua se malolonga le loto se tangata. O lo o iaile tinga ina o lo na nganga. Esia, langa lo o whaina lo nganga, ile mui, o la tinga le nganga le, o le fia fia mui atu, mui muyane, whale anganga. Ana fe mai tara Yesu mawe ko ngai fitu ro tasu lo mai ole me sau mai tono leanga nga ale me watu tuto ile fa ole tu langa nga pe no tara noi la langa nga fe mai kala Yesu ke re ka fai ke mai ka wo ma kala mara ko me lai fai mai ole mo i malele mo i malo la ko kala ka fa se fai tau lia Yesu me o mo ka ka fa kala fa aka e fe ka mo ya isolo maka o mata le tulele e se ame o le tangata ngā le mautonu ngaka. Ai le ole winga ngā ole lofa ole atua. Na awina mai elo na tari le ngata o ia sa winga le whaafitauri. Ale lo whatua tua tali tonu ma lou sta i atu i ate ia. Na ia wha mamaina lana misiona na. Wha mamā tātou oma. Tā pena i tātou. Ala lona maliuma lona tātou mani malo. Wha hi uala le nea oli. Tala nōlo i ole mea piko sili lea. Sa moe mai se ya inga fatua tua ke o le tātou wali oe tātou uma ia pu lea wha mai tala Yesu langalangu am ia e loto ma loto ma awala kuar ka ua le ma loto maura e wa aia kua i lea tu longa winga a whai o le mele kupu a ka oki lo ka fia wa aika ke le wa aia ai sea yanga le o whaia le ngaluenga o le loto lea waka kaungu whapea kuloko, he, sa oenga e pisa. E te le, nang kausau warunga, le ai. O te le ala winga oe te pisa. Sa, o te wha sa tauru ama, oe ai lalo ta fu e sa tauru. Manga ia. Wape i isi leo. E ngangu mamunu markamua e nufe mai kero, pepe loa. Le wo umaru kalango ai umaru kofa mai e kakamu ko pepelo kai ko mai pepelo umaru fa ki ngale matango fio se me ufai e fai mai ai e kele ai sa la ngole loto ai fai mai Yesu ia e loto mama a wala tu te lo Yesu ia ole unga ngale tato fa malosi le nei oli mo moli mo oe le nei po le oli ave o se fa malos au ale ma se for tato ainga fa fe lo e for tato ainga lunga le YouTube channel, ai maise lunga Facebook live, ka ko sponsor, pa anga ma o mai masani, o le fe aunga le nei aso. E loa, o lona mana, na ke sa vinga e whawhita oli. Wa ia whasa o loto i lona maliu mo lona tatu man malo, ta pena lo loto. Nā ngā aor kei me whamasino i tā ua, o whai perko whikinga loto lea, e i une whaale tonu re tā whai ngā mananga. Ia whamania tele lea tua, ia. Watu tinasa nga whamtalanga ia ma whai u whutatou. Whai uina tātou wa pokalame le nea whia. Nei ai o tātou whasoa. Ave ma oele Yesu le nā. Whamai God was given his best ia te oi. Na mai ai le tualanga best o Yesu mo oi. Longo winga ka tau fo inga ave lo best mo ia. In order e mau ai le mana leo le tua. E iai keimie tupu ai pia whawhita uli. Awa nei ngalo. E o lo tātou le lalo langi. O la lava iei ke riso. O lo wha, iei teimi kako ki whapea iu. Po whio iei le atua. Ai awa nei ngalo o lo iai ama oi. E wha ui aka ko i whawhita uli. Ma mea whainga tāo leo langa. Ai lulu wina aka ko. Awa nei ngalo le upole tu. Ai lulu wina ai le lafo tu wina. E lulu wina ai le whaatu atu wale ina ai le tangata e mau le loto i le atua. Ma le tala whata oto ia silina leo ina o le loto na i lo mea o malava. Amen e whaamanuia tele le atua. I le nei aso i tiu te mawhaiva o whianga iai. Ai mai se fo i nātou oma o lo mafuta mai lunga i le tātou Facebook live. Whamanuia atu le atua e sunga i whawhiangainga mawhalitua o uso matua ngane a maise le tino o ke riso i tua e fia matafa o le lalulangi o lo o mawhai o na maua mai e tātou whasala launga i le suafa manu malo Yesu. Ia, i ia le atua sa moa tātou pokalame lea, mori atu malanganga maula. Lafo se upua se ngangana, ia malua ve whai, ma ngalo i maua i loufina ngalo, tātou ave i le atua lofa mai le lei, whamanuia toenga whiau ngaluenga nea fiafi,
ia lofangia le atua me maua lenei aso ia whaamanu ia tele le atua isi o tātou mautanga nei vaenga le uli a tātou whai le talo ai le tuua le no fualo mātou tua mo moli a le whaaftai toi whaafoi lau fio le viinga Rute le ina lo walofa la upu na mātou tala noa le ngata au ngā mo maua tau tala nei mo i mātou umanei o mātou ainga o mai masani mai se le ali e lungo le mātou ala anta lunga le Kolopo Kingdom TV fa pe fo le ali e pa anga lunga le Facebook live YouTube channel o mātou sponsor o mātou ainga umataitas o maua mai ia fa manuia ya mātou Wia la wa ona whaatonu sunga whengainga mat whatua me foi sunga toina le atinu maise mātu te talo ia lo whangia tiutia ma whaiva o tutoia le nei asu ia sao mauli e anga le leo lau fio i au mga wenga mātou wala au tō mai lau whaamangianga i le nei asu whai wai mea uma tō mau lau fio le whaamanu le whaanetanga mar whaatai e ala atu ia Yesu lo mātou wali whaola Amene, amene. Ya, faso fuema Emmanuel ne oli. God bless you. God bless you all.